Dobro jutro i dobro nam došli, dragi narode. Ja ću danas da nam pripremam pljesku. To je što sam naučila od ovog svog dragog čovjeka. Po njihovom je nešto iz Modriče. Mi smo ustali malo prije, djeca još uvijek spavaju. Trenirali smo ja i on već ovdje u dnevnoj sobi. Onoliko koliko se može da ne idemo u džim. Čovjek se sad tamo kupa i prije i radi sve to ostalo. A ja ću onda nam polako pripremim pljesku, tako da bude to sve spremno dok i djeca ustanu i sve to. Mi uvijek koristimo ovo brašno, plava loptica. Zaista je predobro brašno, a najviše kad treba za jufke i za pite da se prave i sve to. Baš ono predobro brašno. Za pljesku kako je mi pravimo, mi hoćemo da nam bude malo tanja. Ja stavim otprilike 10 kašika brašna. Ne treba puno zato što će se to fino sve napraviti da bude jednako i bit će baš tanko i fino, ali pokazat ću vam ovo. Evo stavit ćemo vodu fino da prokuha, jer voda treba da bude prokuhala da bi se radila ova pljeska. Pola velike kašike soli. I promiješate to fino. Dok čekate vodu fino da vam provrije i ovdje ste stavili ovo brašno koliko vam je trebalo i sol i promiješali. Uzmete fino jednu tepsiju ovako na stranu i sad ću ovdje da istopim butter ili puter, kako god ko zove. Čovjek voli salatu od paradajza kad je u pitanju pljeska, tako da ću da mu napravim jednu salatu sa strane, oni vole sebi da poliju onaj sok od paradajza. Ovdje se fino topi ovaj butter. Good morning. Evo djeca ustaju. Hi. Right now my brother wants to sleep more. Then he wants to sleep more? Yeah. What are you making? On is making pljeska. Ah. Ja, sa fino puterom. Pa ćemo napraviti paradajz salatu. Dedi se kupa. Ja upalim pečnicu na 420 i stavim je da se zagrije. A kao što čujete, voda je već provrila. Sad ćemo odmah da pravimo fino ovu pljesku. Znači sipate postepeno zato što je vruća voda.
Znači, postepeno se to dodaje vode i miješa se da smjesa bude ono jednaka svuda. Opet on kaže, ovo je meni čovjek moj dao ovu ideju iz Modriče, što su on to pravili tamo. Zove se pleska kod njih. Iskreno ne znam kako se u Ukrajini zove. Nešto mislim da je obaruša. Znam da je u mene majka nešto to pravila nekad davno. Iskreno da se ne znam ni kako je pravila. Možda je to isto. Znači sve to sad isto, smjesa je ista svuda. Evo sad je vrijeme da se ovo fino prebaci u tepsiju, kako se ovaj fino ovdje putar istopio. Pa ću ja to raspodijeliti. I fino to, što se kaže, ispleskate pošteno. Zove se džaba pleska. Samo neću bukvalno da je plešće, zato što bi isprskala svuda. Zaista je vruće. Ovaj putar se sad istopio ovdje i ovo je sa prokanom vodom. Morate polako, ko može, znaš. Dobro jutro, momak. Guys, so see, I got this little toy, and it's a foam holder. See? I got my mom's phone right here for our videos. And now I'm just going to put it on him. Good job, Missy. Well, that's supposed to be hot. Mm-hmm. It is hot. Uglavnom, pritisnete svuda, kao što sam rekla, da vam bude jednaka. No ja, rad. Sad ovako, kako ste fino ispritiskali svuda, ispleskali, kako god je kom je lakše nazvat, uzmem fino ovako jednu kašku i uradim ovako ove linije. Ovo vam je samo zato, eto, da bude još više crispy, zato što je i onako tanka. S ove linije ovako kad se urade, on će se onda fino ispeći i sve ćete upiti. Ovaj paradajz je baš super. Organik je i miriše fino. Čujem da je čovjek završio tamo s kupanjem. Napravim salatu brzo. Kao što sam rekla, pleske, ovo ne treba puno da bude gotova. Evo ga Raja! Oj, čao! Ćao, dedi, imam prljave si ovdje. Završio je on s kupanjem. Šta ima? Još sam malo se šišno, mislim obrio se ja liniju, povučem malo to trimnem. Ispod pazova se malo bricnem, pojedini bi trebali isto baš tako. Da gredno, razumiješ? Evo napravila žena ovu iz Modriče tvoju. Znam ja. Pleska! Pleska, ja! Šta je bilo, bili si se ne spavan? Yes. Oj si dragi. Malo nam je lakše, ja žena sam jutro strenirao. Jedno 2 dana recovery mi je trebao da malo sebi dođem. Majke. Brzo što je ovo? Tanka, jel ne, a? Aha. Nice. Test kašika, brašna sam. Super. Kako ste raba, vi što ima, jeste dobro? Vidi kako uživaju, vidite im. Na koga su ove duge noge Raja? A? Na koga? Long legs, buddy. On se uživa fino. Eno, dedi. Samo što je workout, opet on. Hajmo Raja.
Ne, spominala se moja žena jutro, ja se zezam malo. Evo. Mi šta bira? Hoće pitaš malo, a? Tanka je ova pljeska Raja. Ali znaš, mi ne volimo debelu i kao što Raja zna, držimo se neke dijete, gledamo, znaš, malo do toga. Eto. Pola šolje mlijeka. Nisam uhvatio ovaj shooting Raja. Ali još, gledaj. Ohoho. Joj, jesi je napleskala, Raja na nju sve pleskala da bude naka. I love it. Thanks. Ovo me vrati u djetinjstvo, recimo ovo ma Nena Rahmet pravilo i Keva isto pravi. I pravilo je. Evo i mi pravimo. Ma ja, ne damo mi te tradicije, buraz. Kako se to kod tebe zove, bebi, ti reče? Pa mislim da je Obaruša. Obaruša, a? Ja ću tebe obariti. Nema tebi nikak, kako? A, ne zove se ona više Obaruša, ona je obaruta, to je pleska i to je to. Zezam se. Pa dobro, što? Znaš kako u Bosni, Jarane, ono, svaka kao erija ili dio drugih Bosne ima neke svoje izreke i znaš to, pa je smiješno, interesantno, sve to na svoj način. Tako kad me čujete da ja vičem nuto i tako, nemojte se ljuti, brate, ja se zezam. A ja? Sad ću one zabrati se stranu. Ma ovdje može. Uglavnom, ako niste jeli pljesku, možete, evo, ne znam, ti si prikazivala kako se pravi. Probajte, jednostavno je, ali ono, ako ste na nekoj dijeti, gledajte što tanju sa salatom na strani, bude super. Manje kašika, manje će ovdje isto trebati. Oj, Bože, thanks. Ovo vratimo u djetinjstvo, majke. To najviše kad je sad pustio sudske da nije vesko plakat. Pa ja, ova. Wow.